proses pengambilannya yang dilaksanakan oleh Tampana kami serahkan kepada keluarganya untuk dibawa pulang ke kampung halamannya atau dikebumikan secara Islam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdalillah wa huwa yukafi mazidah. Amin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunazzihuna biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tuqirrina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu